basuhuje ni kwa Dizboy intumwa y'abanyamusanze. Guys, ngufitiye amakuru mabi cyane ku mukinyi ukinira ikipe ya Real Madrid Kylian Mbappe. Ibintu bikomeje kuba bibi ku Mufaransa ukinira ikipe ya Real Madrid Kylian Mbappe, ni nyuma yuko abakunzi b'iyi kipe barenga miliyoni 30 basinye basaba ko yirukanwa nubwo agifite amasezerano ye azagera mu mwaka w'ibihumbi 2029. Ni nyuma yuko batanyuzwe n'imyitwarire ye yo hanze y'ikibuga n'umusaruro arimo guha ikipe ya Los Blancos ariyo Real Madrid. Ubu burakari bwazamuwe nuko uyu mukinnyi utarimo gukina kubera imvune, ikipe ye ikaba itarimo kwitwara neza. Yashize hanze amafoto ari kumwe n'umukunzi we w'umutalyanikazi Esther Esosto, bagiranye ibihe byiza. Iyi nkuru yose wayisanga ku kinyamakuru wa Isimbi Akadomo Rwanda. Ndabakunda cyane, ni kwa Dizboy. Niba hari icyo wishimiye aya makuru cyangwa se agufashije, dukandire subscribe, dukandire na like. Ndabakunda cyane, nje ni kwa Dizboy, abanzi ntabwo bakinshidikanya. Ciao ciao.